Savremeni profil mladih generacija, mozak, ličnost i ponašanje, rani kontakt s tehnologijom. Deca danas koriste digitalne uređaje već od 2 godine, što prema istraživanjima dovodi do smanjene pažnje i radne memorije, poremećaja govora i emocionalne regulacije, zavisnosti slične narkotičkoj. Umjesto igre u prirodi i fizičkog rada, deca razvijaju pasivnu percepciju sveta, što utiče na razvoj empatije i socijalnih veština. Nedostatak fizičke aktivnosti, deca provode i do 7 sati dnevno ispred ekrana. Posljedice: deformiteti kičme, ravna stopala, gojaznost, slab razvoj mišića i koordinacije, psihološki problemi, anksioznost, depresija, nisko samopouzdanje, rodna neutralnost i emocionalna hiperzaštita. U mnogim porodicama se forsira emocionalna nežnost i izbjegavanje frustracije bez obzira na pol. Posljedice: nedostatak otpornosti na stres, nesposobnost za donošenje odluka i preuzimanje odgovornosti, zamadjana rodna identifikacija i konfuzija u razvoju identiteta, ukidanje vojnog roka i gubitak inicijacije. Vojni rok je nekada bio ritual prelaska u odraslost, uvođenje discipline, odgovornosti i kolektivnog duha. Njegovo ukidanje u Srbiji 2011. godine ostavilo je prazninu. Muškarci bez strukture često biraju ekstremne identitete, ulica, kriminal, hipermaskulinitet. Nedostatak osjećaja dužnosti i pripadnosti zajednici, degenerativne osobine savremenih generacija, figurativno rečeno, kognitivni profil, površna pažnja, multitasking bez dubine, slabije pamćenje, emocionalni profil, niska tolerancija na frustraciju, emocionalna nestabilnost, socijalni profil, slaba empatija, virtualna komunikacija zamenjuje stvarnu, telesni profil, loša postura, gojaznost, smanjena fizička izdržljivost, moralni profil, relativizam, nedostatak unutrašnjih vrednosti, instant gratifikacija. Identitetski profil, zbunjenost, oslanjanje na spoljne validacije, lajkovi, trendovi. Šta još utiče, a često se ne pominje? Roditelji kao sluge dece. Umjesto autoriteta, roditelji često postaju asistenti koji izbjegavaju konflikt. Obrazovni sistem bez izazova. Fokus na ocene, a ne na razumevanje i karakter. Kultura ne trudi se previše, promovisanje lakog uspeha bez rada i žrtve. Mediji i društvene mreže, idealizacija površnosti, estetike i materijalizma. Zaključak: generacija brzog zasićenja. Savremene generacije nisu gluplje, ali su drugačije oblikovane. Umjesto dubine razvijaju širinu, umjesto discipline fleksibilnost, umjesto borbe komfor. Problem nastaje kada se te osobine ne usmere i tada se pretvaraju u slabosti. Zašto su raniji diplomci često bili stručni? Temeljno znanje studenti su učili iz celih knjiga i polagali ispite koji su zahtevali duboko razumevanje. Manje ocjenjivanja, više znanja. Usmeni ispiti su često bili rigorozni i nisu dopuštali prolaz na bodove. Više vremena za sazrevanje. Studije su trajale duže, ali su studenti izlazili zreliji i spremniji za praksu. Zaključak: bolonjski sistem je doneo veću efikasnost i mobilnost, ali u praksi u Srbiji često nije implementiran kako treba. Rezultat: više diploma, ali ne nužno više znanja. Stari sistem je imao svoje mane, ali je često proizvodio stručnjake sa dubljim razumevanjem i većom odgovornošću u radu. Predlog reforme: od diplome ka stvarnom znanju, obavezna praktična nastava sa odgovornošću, zdravstvo, uvođenje kliničkih vežbi sa realnim pacijentima već od 2. godine studija uz superviziju iskusnih lekara, građevina i inženjering, saradnja sa firmama na realnim projektima gdje studenti učestvuju u projektovanju i nadzoru, praksa se boduje kao ispit i bez nje se ne može diplomirati, licenciranje i odgovornost, uvođenje probnog perioda nakon diplomiranja, na primjer 1 godina pripravničkog rada pod mentorstvom. Licenca se ne izdaje automatski, mora se položiti stručni ispit sa praktičnim zadacima, greške u radu se beleže i utiču na obnovu licence, reforma ispita i ocenjivanja, više situacionih ispita, na primjer analiza medicinske dokumentacije, rešavanje inženjerskog problema, usmeni ispiti sa stručnim komisijama, ne samo testovi sa zaokruživanjem, zabrana prolaska bez razumevanja ključnih koncepata, na primjer farmakologije, statike, mentorski sistem, svaki student dobija mentora iz prakse, lekar, inženjer, pravnik, koji prati njegov razvoj, mentori ocenjuju ne samo znanje, već i odgovornost, empatiju i profesionalizam, revizija nastavnog kadra, profesori se redovno ocenjuju na osnovu uspeha svojih studenata u praksi, obavezna praksa i za predavače, na primjer lekari i predavači moraju raditi u bolnici minimum 20% radnog vremena,
digitalna istorija učenja i grešaka, svaki student ima digitalni portfolio sa zabeleženim projektima, praksama i greškama koje je ispravio, poslodavci mogu vidjeti ne samo diplomu, već i put razvoja. Zašto je ovo važno? Bez odgovornosti i praktične provere, diploma postaje papir bez težine, a kada greške prave lekari, inženjeri ili pravnici, posljedice su ozbiljne. Reforma mora da vrati znanje, odgovornost i empatiju kao osnovne vrednosti obrazovanja. Od Tesle do TikToka šta se promenilo? Preopterećenost informacijama, infobesity. Danas smo izloženi hiljadama informacija dnevno, ali kvantitet ne znači kvalitet. Nobelovac Herbert Simon je još davno rekao: bogatstvo informacija stvara siromaštvo pažnje. Površno učenje i zaboravljanje. Fenomen poznat kao krivulja zaboravljanja pokazuje da bez ponavljanja i primene zaboravljamo i do 90% naučenog u roku od mjesec dana. Tehnologija često podstiče pasivnu konzumaciju, a ne aktivno razmišljanje. Zavisnost od tehnologije i smanjena koncentracija. Studije pokazuju da produžena upotreba ekrana smanjuje pažnju, sposobnost fokusiranja i dubinskog razmišljanja. Mladi sve manje čitaju knjige, a sve više konzumiraju kratke, brze sadržaje, na primjer Reels, Shorts, TikTok. Gubitak logičkog povezivanja. Nekada se znanje sticalo sintezom različitih izvora i povezivanjem činjenica. Danas se često uči na preskok, bez razumevanja konteksta i uzročno-posledičnih veza. Obrazovni sistem ne prati promene. Škole i fakulteti često i dalje forsiraju linearno, memorijsko učenje bez razvijanja kritičkog mišljenja i radoznalosti. Učenici nisu obučeni kako da uče, već samo šta da zapamte. Tesla i Pupin. Zašto su bili drugačiji? Duboka radoznalost. Nisu učili da bi položili ispit, već da bi razumeli svet. Samodisciplina i izolacija. Bez distrakcija mogli su da se posvete radu satima, danima, godinama. Knjige kao alat za misaoni razvoj. Čitanje podstiče imaginaciju, logiku i introspektivno razmišljanje, nešto što današnji scroll ne može da zameni. Šta možemo da uradimo? Vratiti vrednost knjigama i učenju koje zahteva trud. Učiti kako da učimo, razvijati metakogniciju, kritičko mišljenje i logičko povezivanje, ograničiti pasivnu tehnologiju i koristiti je kao alat, ne kao zamenu za razmišljanje, podsticati duboke razgovore, radoznalost i interdisciplinarno razmišljanje.